ulang ngepa mi bang dia naliwang ulang pengepa dia nanai pakai apa timangi wai bosilan sukole langie pati langsung dimulai langie aja noko capak na pangata langsung dari langit ya kong kabola tapalak na kong naruh tapalin na bakoro yasuk atau pantingnya tapi gunakan wadah yang tidak pernah dipakai aja kasih salah-salah mak di bola mak beli bola nasa mamagai mati mo tu tahu beli bola ata mi tu mewah itu beli bola ata itu iya ko ya rotai tataja boleh mabelai mati nang kataw ang kagulukaso ko bola na tahu seke ya tuh tapi yang kataw dua gulukasna yang kena dua gulukasna nene na tahu seke ya tuh malo tatanay aja na sandro tahu madang sandro minoli nanya ko sandro minoli ta pamakos wah dia na mati to dititi tu bako dia na nasa anu ya wadialan ya itu deh iya ko sandro tu talu ni ya ko dena kada desa-desangi anak walina wadialanna jadi tu nang kataw malasa nasa iya anak walina karena sandro pa makoro dena kita na tanah tahu madang nasa anak na natayang niya maka dia rupuna boleh ada dampak itu sandro tahu dia pernah kena bayi niya tuh Alhamdulillah ilalan na yawan niye ang kaki napasita rupo ko Allah Ta'ala si di acara ipagkangka iya acara tae acara makalilian magi wakada makalilian nasabak namo arak tulisan tempat turunnya agama itu Makkah dan Madinah ia acara halal bihalal degaga ukur namo istilah halal bihalal de tulisan arak ia minis sanyara itu makada halal nisamo tapi yo makadai halal bihalal edenisan nasaba halal bihalal bukan dari Arab tapi kolokui Indonesia ini kecetus kami pamulang alena taupan ritata kewahab hasballah salah satu muassis yaitu pendiri Nahdlatul Ulama nilawi oko Soekarno waktuna merdeka Indonesia nilawi oko Soekarno supaya ia ro pemerintah toko politik si bawa masyarakat bisa siruntuk supaya nareko angka masalah itu saling memaafkan tapi ya waktu maka deke wahab hasballah adakan pertemuan silaturahmi dengan Nelo Soekarno ko istilah silaturahmi sebab maka itu istilah biasa mega ni yang kalingah marepat ni napigau tahu alenga istilah ya de na biasa-biasa betongan na de penang kena pakai tahu maka muncullah istilah halal bihalal anakku tanangi maka daga nama nana maka dai gurutta kewaha basmallah saling menghalalkan makanya makokoe istilah halal bihalal itu sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia aga maknana ipa ketai anu marotae ipa tenangi anu magarue icairkan anu matadae disambung yang putus jadi ipa si sumpungi anu petue ipa ketai anu marotae ipa tenangi anu malucae kemudian laipa coloi atau diencerkan yang membeku jadi yang kekamamu pada na cair THR na cairkan itu jadi itu maknanya cuma
Ia ro tau pandrita memulai naramu istilah namalai kesimpulan maka dah tujuan na sitongan na halal bihalal to siya dampengan. Yan tu makoko na mega modele na ang kasi bahasa na terbaru maka da open house di Setangkalinga open house tapi bukan open heart. Iya. Jadi iya ro ampai halal bihalal tahu na sama mega memato masalah muncul di kalangan kita apalagi pak politi makoko atau pure pemilihan presiden tahu pure pemilihan anggota dewan mega anggota DPR biasa malengi di masyarakat tapi tenangnya na todo mega mapandi hati mega tomat ternak janjina tapi lari iya na masalah na sama iya puasa si sumpumi lori pong Allah Ta'ala iya ko angka dosa loko ponge sampai sunat toba mi atau istighfar dipakai kalau kami pong Allah Ta'ala iya kami kolok rupa tawe masalah na sama na moto milaw ko pong Allah Ta'ala ko din ada pong iya ro tawe bekon iya na jadi mestinya ya halal bihalal sini na ya ro chale na terpilih to lima nangi iya toli supaya saling memaafkan tapi wilawi matu sitongan na halal bihalal bukan ceramah tanya ceramah pokoknya halal bihalal laili sari iya cara untuk memberi pemahaman iya pokoknya halal bihalal mak jama na to siak dampangan makanya wilawi matu ya ko selesai ka mak ceramah pada to mak kede mak jama na to mak barisi jadi mak jama na ramalili jadi supaya siak jama kemana nih iya na yasa halal bihalal siak dampak-dampangan iya pu ya mak ceramah cadangan nih tanya ya pokok tania jadi matu ko selesai carata oko ni panitia tak yole lena guru tak Ustaz Jamal dia kakanda saya sebenarnya beliau itu yang mendidik saya di UIN di organisasi beliau lebih dulu jadi saya bersyukur bisa dibimbing oleh beliau jadi memang karena beda 2 tahun kan kayaknya beda 2 tahun beliau itu luar biasa jadi makanya kita berdiri di sini napa matu tomat jamak jadi tomat baris motoru siak jamak-jamak cene pada ko Kalimantan ya Kalimantan ya napura masamba jate siak jamak-jamakan itu jadi itu yang paling pokok ini makun reye oko matoki itu barisata akan kita jamak malili mataru itulah yang hakikatnya halal bihalal tania ceramah tania nasaba tomelo misya dampak-dampangan iya pak iya makoko tay si salay pak magampat tahu si salay iya miro melo ipaket ta oi maraji kaya kata sa di maraji mak dampang itawe atau milo dampang kaya ka maraji milo dampang atau ya dampang itawe kaya ka maraji kira-kira maraji mana magampang iya ko angka tahu maraji mak dampang itawe si bawa angka tahu maraji milawa dampang berarti angka ibalisi mak dibola ukilalan na atie angka mo ibalisi iya na romelo ilaga melo ilayewa ibalisi latamamuka apa iya waktu naramalapa perlu sampaikan iya waktu naramalan iya ro setange tanya jinga setan iya ro pangaruhi kita wero nalo salah napigau dosa ya sakiran uria sakira waktu naramalan tapi pas asal leparang lepak mana ngipemang iya na tu ampai ko ramalangi
magampang makasiya tawe. Oh, mega pak bere jamak loro, mega pak bere jamak asara, mega tolo masam paja subuh, magala mengaji, ya kora malangi, mega tau masumbang, magampa tawe masidak ka andre, nasaba deni gaga ibalisi mampangaruh, apa pura ya sioran. Maka damate nang katau madosa kora malangi ustaz. Tanyana ibalisi napasumani. Apa dua tu nasamari tayo na madosa. Nomor sidi gara-gara ibalisi syaitan, yang kedua gara-gara hawa nafsu. Iya ko ramalan ya sakira ngicidi napasu maniyewa. Iya na tujuan na puasa menekan, mengendalikan detosi ni patakden melomi dikendalikan supaya aja nama rajalaka. Iya. Nasaba napasue oku itu lalan na setangi. Bolana na setangi yaitu napasue. Jadi lagai setan na ko ramalangi napasue man. Yan ang tunakan na nabita. Raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbari al jihad nafs. Jadi jihad nafs itu paling berat. Nasabak dinirita. Jadi aja tersalahkan setan ko ramalangi. Pak mega toto nasa seta siaje makwai. Maka dari setangi pura ni haya sakit atau musalah kamu pi. Itu. Jadi tanyana lena. Napasut taman ni. Maka dari gurut takali sidendreng almarhum kacaramana wang kalinga. Iya tu napasue to na melo ilagga melo mi ikan dalikan. Apa majato tahu ko dega napasun na majah. Dai suruh loy mak galun nasa ako nan ribalau. Suruh lo mak balun nasa ako torogi. Hindi kami na jama. Tahu mate na mate akalang dai sisa gaga. Iya si podang iya si dena na jama. Iya tahu make tu majato. Napaswemi tu na magala te makareso magala te sapadui majato si kumatan reladai. Apa ona pahalala mano. Pokoknya tulian na tumadeke nasan iya ko seko midena siya gisaro aya na tutuli tambay iya na tumaja jadi iya tu kuwa napasye melo ikan dalikan dito na melo ipataken jadi na iya mega tau makokoy kung kakasalahan marejji-rejjine mamilo adampang ang kato je tau makada kuraniya wadampangi Kurina sawa dampangi tapi dia gina to si sumpun na makwa maniro dia mo dampangi sana itu. Jadi makanan kurang wa dampangi nasa tapi makwa maniro dia pernah siap dampang itu. Si sumpun milih mana? Ya na to ampai na dobolo halal dihalal. Betuangan na si halalakan liman na nasaba jama si halalakati atin na nasaba memaafkan. Paan ka tahu mak jamak bami tapi si gari ibu isina. Ini mencigok itu bawata mako itu. Iya, dena melo tarimai. Kemudian iya ni matoi di tahu Pak. Saya mohon maaf ya. Dena metalada ka macarama nasaba matu ko suwi pasawa ko lo manokori. Jadi lawita jange paling tidak cukup 1 jam. Makie. Jadi iya ridi rupa tawe narek kotomelo milau dampang. Maka dekat dua tu salah Pak. Maka dah benar ki maka dah. Alena salah. Toh? Sure lo milau dampang. Angkat tau maka dah. Alena salah. Dewa dampang ikutannya alena lo milo dampang. Dena kor ko patunjuk agama. Maka dai ayat wa afina anin nas. Dampang rupa tahu. Dena kada suri lo milo dampang. Tekanjak nagamai. Jadi aja tak kada alena mo suruh de. Maka dai to pandrite iya kui ko salah illa wa dampak ko. Iya ko tahu salah dampang. Maka kira-kira ko makir.
Dia na tu nasi salah tayo kumakiro makan. Alina je salah. Iya ko alina salah at dampengan. Ya kumakan iya memang to salah ilo dampengi. Dia na to mapengi ba? Dia na ka masalah kumakiro to. Tapi ya ko perintah agama wa afina aninas. At dampengan rupa tawe dia na kada suroy lomilo dampeng apa tanyaki puang. Iya na tu ampai icecek ko puang Allah Ta'ala tau suring ni tau lo milo dampang ko alena maka da alena musuro lo milo dampang ko ya na cecala da puang Allah Ta'ala iya iya na tu nak kada aya wa afina anin nas dampang ni rupa tau de nak kada suring lo milo dampang iya ko ki puang Allah Ta'ala ta salah na suro ki puang Allah Ta'ala milo dampang. Tapi ya kopi rupa tawe layak dampeng ngi tau salah. Ya kuidi salah lauki ngelok dampeng. Dia nanti nasi salah tahu. Iya be. Jolo. Ke gaji ero tau madan si salah. Nomor si di tau mak beli bola dari si salah di. Iya. Ini ka tau mak beli bola si salah. Agan nasi salah. Nasa na manu na je to limen ko boleh na cari parepa manu na makre guru te kali siden ring almarhum ia ni matto tu ko manu na bali boleh mendre o ko boleh de ni to tu nak bisa kaje de nak bisa kaje tu madari to aga ko rupe jamba jolo na palutu made makre guru ta ia ko jamba mi manu na bali bola mo kwa demu aja mau bisai tai manuke apa macai ko tu ademu na mau bisai guru taro bahasa guru taro jadi ya kok jambangi manu na bali bola ta ko adeta aja na tai manuke ta bisai adeta na ya ko ta bisai adeta apa cini to pa ini punna. Jadi kota manu tadi saya manoko kia pak manu nanti jambang. Tabahan nih. Yo boy ini tapi selesai manu naje balik boleh. Mana segala nama piara manu nade dulu jambang. Maku memang. Yang kedua agak pima dari pala kita weh. Yang kedua tanah-tanang madari mata na po ibali boleh matek kay take na lokon rota na toli tak den na daun na tak den na lem madun rungi daun na bali bola na toli seringi apa oku metia se na onron tanana monro daun na tapi iya ko agama pak iya ko palawangan nonro itu ero kake perbatasan iya ro take tamay oko bolata da tanata ini punna ia ko buai idi malay buana ia to mirolok kwe anunna tawe anunna apa ia ro urakna lari lokwi tanata nonroi marala jadi sitongan na ya tu halala yale tu mateke situ tapi ia idi dei pakai angka tomato tu bali bola maka seke ya ko buai paona tapi ia ro na paning lokwe anunna tawe kapala nala malolo yaro na saya na rujo yala imondri pilok ko enunta ay bali bola make tu makanya memang bila cakatang deto gago kumanisa deto gaga jadi makanya mereka tua gaga pak deni pakai di saking tingginya adapta misalnya mapiara bali maka sanaro angka kolak balena bali galuta mapiara bali ulawang atau bali nila malepak ni balena natakko bosilopo nalempak rubai marutung bitaunna nayaro wae lari lokomana ngi galuta lolo bale itu jadi matik kay wae matik katibale iya ko manuru dasar de nawat di nya tu punana galung nya tu nak punana ko la mala ya ro baleta nya tu iya baleta nya tu nya tiasa dale mangalete
Tapi kita tidak boleh. Nasaba makanan ka makada hade. Nasaba baliku makadede. Iya ro balewe pura kamu tandrai. Makadede. Nah, ini tuh apa makada balewe na tahu? Itu watanna, Pak. Tapi kita di timur tidak. Itulah hebatnya akhlaknya orang Indonesia. Tapi ya makokuagi tadi na rubah. Ang katawag kakolan na dia na rubah nalay. Narubah nalay. Makanya mo upasangi ini makunray he. Pakontak kamala kaita pameng atau pak jebak bale yan ang kabale na pulengi tatanay maka kenri curu ya kontak yon na dito ka na ko kaloban na tawe iya ita tanay apa iya na anu harayanre oh de na may matudo de na melo wija-wija ipangajari na deje na melo iya namo mapangaji makwe aja takada kurubawa namo kohe mak bage bepay tawe talay chidi taparikantong ichidi namo iya tu iya dito gago kurimonri iya maka putih ka masyarakat maprotes nasam korupsi pemerintah, korupsi bupati, korupsi anggota dewan. Ya tahu lima kali korupsi Pak magampat tatesi. Talenya bagi ki ya konalay dua tapodangi makada namu iko camak korupsi toko. Apa itu mak pagi tay mola memang ni dua. Jadi matandrat tuh aja na Pak Mega tuh tahu makor tulitaw minita nalena masalah. Iya. Loki botingnya hati-hati ki. Aja ni buku bawah ngagagana tayo na paiparewa lo bola, oh bahaya. Ito gago pa. Denule mak baraka ibu denule. Nandray anak ta siya man kali nga baca. Nandray lakay ta, yan ato naman dari salingko. Iya. Bayne mandray deje kelo. Ini tenang. Iya, ini upasan ni. Ia toko numak baraka de. Namo maga tanre na tantangan ni tatta ito ditenang. Nasaba anu makanja memang. Jadi ia tu anu harangnya, anu masalah, narekotano kota kale nalucaki ati. Ia na tu dari sa pasilya nga kega makanja kega maja. Ia na mega makokot. Iya. Mega aroan ni salingku, mega to makunre salingku. Iya, makanya terjagailah kita. Tantangan sekarang besar. Agi wakada maraja nasaba memang perbandingan narone makun raya 1:7. Enang karone pura mak bayi ni cik yang kenang anak darah di katawan. Tapi jamu tamala dan minta ko anak darah ya Pak dito tu nanula ada anak darah iya tu janda bahaya lah. Tappa madari mas sabotase. Apalagi tu magala mati tu tuli kilo mako bahaya lah dia tu. Kita jagai Pak Mega itu mako apalagi sekarang tidak ada jarak. Nasaba angka siasat TikTok, angka siasat Facebook. Oh, naya Mega kita mako patawe o kumana mo ni Facebook nabawa kong kamasalanan. Ima pangiwangi lakay na tapamaki gua status, aku menyesal. Wah. Maki gua status maraja na saat aku menyesal. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Ternyata kau begitu. Wah. Aku malah gambar lope-lope pecah. Naruntuk dudai nasa wa atau mapangiwan ni. Tapamaki gua komen, sabar say. Ha? Iya na pagkasolaman. Dito gago ko di. Ha? Mega. Mega. Pasangi angka masalata jangan dikasih masuk di situ. Dega solusi ko tuh. Iya, kita tahu Pak. Ya Allah, pertama ko pistu. Ya Allah, bantu aku. Oke Facebook
Na denang kana, de pagaga ko hadesa sa hadesa na. De gaga malaika na utus ko ng Allah Ta'ala mencatat doa di Facebook, de gaga. Atau ang kanedi darunto. De gaga malaikat bertugas mencatat doa di Facebook, de gaga. Iya mi ko to masampajan, makana kong kamasala sampajan. Kemudian yang kedua, magi jero na matana tawe mak dampengan ibadan na rupa tau. Magi jero na sisala tau. Magi nang katau madarri denule si sumpungi. Oh ternyata cik di bawah angka sifat sombong ilalan na watak kali. Oki ati monrero lasatian. Apa itu lasan nati dia itu napita, dia napita. Magampang ini salasan nati itu. Ia nang katau mita deceng na to makere-kere lasati na itu. Doh. Ang katau lo oko palako sumber siruntu agotana na pamabia mabua status. Alhamdulillah kita diteraktir sama letting. Terima kasih teraktirannya. Tanpa mahkomi tiak melo siya tiyacang. Tania tahu melo yacang alena malasati apa deni oli. Jadi tania tahu tania alena itu malasa minre ite umrah pure matau apa mapapoto kuyolona Ka'bah nasa alhamdulillah dapat rezeki bisa melihat Ka'bah secara langsung na setiap melo siya tiyacang. Ternyata melo yacang iko mapat dia tiap dia di bawah. Loh. Ika makiro. Ya, jadi yan ang katamita deceng na mampat dia tie lasati na niya tu bali bolan malyoto na setiap na cicil niya tu. Mako na cicil na ternyata disuruh wajay. Yan ang kaya tu madeceng itawe na mapajao kuilalang na tulitul makere-kere yan na tulasati. De napita tapi irasa. Yan na tu ampay okko tasawfu maka dia tahu pandrete balik. Jadi si balikan na kota tasawfu dibalik. Biasa dibalik. Ya kumui tayo tawe madeceng na majanya wamu iko tu buray lele. Ito, buray lele pa iko tu malasa. Ya na tu ampai ko tasawuf dia tu gaga istilah makan di. Biasa di makan dah masekke to. Iya, sekke. Ang kagataw biasa yan makan dah makan sekke yan. Biasa kataw makor to. Asa itaw sekke niya tu. Sitongan na tu ko tasawuf dia kataw sekke pa. Dan orang kikir itu dan yang ada itu orang tamak. Dia gaga bab na tu masekke. Apa sitongan na tu dia gaga taw masekke. Tau magala min milaw. Tajo kare. Ya kumakaraki masekke ya no tanne ya ro masekke iko magala milaw aja nagare milaw tanna dia masekke. Ini ka malasa. Ini Pak magala ki mapeleng. Aja nagare tilaw tanna dia masekke. Tulitalen ni gare agaga. Makoga. Jadi kau tahu makada tahu pasik ke nanya kada aku tahu pagala nang milaw iya. Pajan itu. Iko makada kada kita masih kada ki ko magala milaw. Ini na tu nasang katunasan ko tadewa mak sekke. Di na masek ko tadaba iko mitulin milaw aja negara milaw Apa magay yero dalle nampak lebih rezeki itu cukup dan lebih dengan kana kurang. Kita biasakan mak berde ya, sudah dah. Aja kita biasakan itu lialing. Aja. Kayaknya tidak ada yadul ulya khairum min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa dia itu gak tahu mak berde mak koi, mak kumanang, mak pala. Jadi ya kota lengi tahu barak kak lupa ya tu. Galak ki masih dekat, galak ki masih dekat. Ni kamu sumbangannya masih dia taman. Ya, angkamu 500 juta. Dia gagah. Kasih ratu. Alhamdulillah. Berarti magala te ko masumbang. Luar biasa masih kita
Mako manibate ng panitia pagkanjat. Jadi AC na makanja modele na yolo makanja alhamdulillah. Syukuruki. Jadi tondroiwi aja na ramalami bataloma berejama. Loki masigi na ramalami eway setan. Eway balisi tatoloma berejama. Aja tasin salah-salah mak di bola, mak bali bola nasa mamagay matemoto tahu. Bali bola ata mijit umeway pa. Bali bola ata mijit. Iya ko iya rotay tataja pule mabelay mati. Nanre ati bolata mijat turun ki bali bolata. Iya na tu ampai na bita ya ko ceki si salah-salah mak bali bola angka reset na. Aga nomor sini reset na saling berbagi. Oh ya ko man na subalik. Dapat tabawang. Aja tanre jolo ko di tabawang. Makomoro batete ini. Hah? Mawatami maje makokoy na sabaan kasi gulukas. Iya tu gulukas la maritaw sekke. Apa iya ro biasa de gagulukas? Ya ko malibale te ko pasae tatalu na nasi mawari ko monroy. Jadi na pura na nasi tapana bawa bali bolana. Itu makanya nasa masola bami tu ko monroy. Kaling kasi bali bola. Iyo ko makokoy patami gulukas. Macalla matan na maleo ko rinala manca giesa de panipasu padahal kay bali bola taman rat pecok ladang mak bepay makoto mega de panakibwa de na lagi bali bola na nasang patami gulukase makanja to tian re ko macakkei ay taukat di memat to ya tu iya jadi matan rat tian ang kataw ang kagulukaso ko bola na tau sekke ya tu. Tapi yang tahu dua gulukasna, yang kena dua gulukasna, nenek na tahu seke ya tuh. Dek to kagak pe, angaku ngay man ni je. Iya, nah iya tuh dosa, bahaya dosa mak beli bola, nasaba iya ko angka aga-aga inasu, nai maui beli bola tak nasunasutta. Nama cinna mandrai na deni bawang madosa itu padahal ya komelo ya no pak makna ya lo salah manang keingat nang minau maming mau mana ngina sudah tapi karena termasuk macinnai mandre makanya kita bawakan nyampe kong kagagay nasu pak tausaka nginang katawana bali bolata iya tu ampai komeki runtuk baraka ya nang kagaga takibwa tabawang itaw malunra tu yanre ko pak bere taw malunra dahil sakit manre sanggara bali bolata malegi kucilo kana sanggara malotong tapi yanre we kanja paga idi makibwa sanggara dege na pada magay pura ni nilaw doang ang malaikat man na subali bali bolay pacuka na mga kabolong lasu na malibu-libu mo pa bali din na mapacing tapi sisan na yan rewe kanja paga na hindi man na subali balirupo na inaso makapek ko manibate tapi ida din na makanja jadi komeki ko malunra tabawang ni balibolata nasa bakuran ni nilaw doang ng malaikat yan na tunakada yan na ang kataw magalang masidak ka si sele balibolaan batungan na si lele maka mabelay pole lasa yan ang kataw palasa cede nakan na si asapura cede nakan na si kolesterol nung likapat taw kad di yan tuh aja mo kata tersinggung kamana kan na kolesterol na kadawa saman na iya na jamos tas betul na nabita makada as-sadaqatu tada paul bala yang kedua dau mardakum bisadaqah dua hadis saya maka nabita as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sidaqah na tolak abalae yang kedua dau mardakum bisadaqah buraini lasammu nasabak pasidaqah iya na magala masidaqah kaya ro aga gawa ramparang ang kacarepana iya ko masu icarepana mapacing yan na tu ampay sakka carepa pa aga nasa
bersihkan hartamu dengan zakat. Berarti ya kolak gak isakka mapacing ye nang kagaga monro nama carepa berarti carepa ya tu. Jadi ipassu ina mapacing ia masu yo nak carepa. Jadi aja tersebarang malah sakka. Apa tu ustaz magalak malah sakka. Aja dinano pak carepa ya tu. Sakka pitara tak bagian. Ya ko amil ki ameleki 1/6 kamu hak tak 1/6 anu macare pa ya tu iya na tu ko yan mak dopati di na melo manyam mas sampajang di nule husu itu 5 kadani Allahu akbar deje na melo madece ega makko manibate itu solli de pajai je na anu macare pa iya jadi tapakan jaki ya rawaran parangi pasu isakka na pasu tawaran parata ya kong kau dalek tama kada marajing apo di ustasya di sereke maka gampang reke ya nang kapoleta lagame mani 2,5% tapasalik taki buarang reka ni khusus tapatama nyukur ya nang kasih tama ga talaga si 2,5% tapasipulungi ramalapi matu na patapasu di ko ramalangi mapasuki ramalapi man nadati siwatuna wa manyam Pak Galung, dia namanya kapan apa nih tahu? Oh panen nih, wah, nak kena itu lalu. Iya tuh ACW tuh nak kena 5%. Dito na 10, apa ya kuragai mana mo galuta ini. Ya mikini ita nak bawang, inapa torre walau boleh matinro napa kadai mani buah bawang. Deka tandri kompor tandri como, nak kena 10% itu. Tapi narekode dia kuragai lai komporo lai como lai ale pokona yurusu ibuka pabatana na tama wae ya ko make tu 5% kan dito na meka 5% ya nanti pasu sakka tapana pasu memang ni apa iya tu sakka tawana memang tau kasih ya magalu ngapa kagaluko dia na maluang katuk penano magalu nga tasa kami magadosta sila macara magalu matoka iya magalu matoka makanya mo magalungnya pak iya na tu magalungnya pak na make ke mandari pagalu mak dareke da ko taw dito na sukuru iya nasa deje na siya gidu postas lo poday kada siya game majete muampo nasa talupante kada siya mudupa nasa 20 karu da na makati ke ana kagede mo sukuru iya makati ka taw makadari ke pagalu talupante mina pano nadupay 20 karu napa kadena siya gidupa iya kene 20 karu mutala napa talupante mi mudupa wadi ko mandareke nakataw mako dito nga nasukuro iya sukuro ki papedale na po Allah Taala iya to ampay sakka wajai apa iya ko deta pasui mesti nala po Allah Taala nasabaha na ni natto taw ya na na madari nega balakan nega ga nasab way nanre balao paresan ya tu balao pasti nga sakka ni apa deta waja isakka na ya magalu pa ko manre balao law po dameto balao ko muni kada putuk na ko tu paray kada aja mo andre katupun na tu law pasu ti sakka na galuko urang taw tu pasu sakka na aja mo solangi tu lo musapa kor galu na tadi na pasusa ka bugan rusu tahu na ito terus apa yo ketubalongi galu na de na pasusa ka na ro muamba ura ya wajah itu sakkan aja namage pak namang kali nga baca aja na tumabela Nabi Ibrahim lagi denandre api laitunu patapula sona patapuluan minna denandre api nasaba sininna andre melo enandre nasidakka jolo na panandre laitunu api patapula sona patapuluan minna dena marigaga nasaba sipana mi api matunu nalagga ipo Allah Taala sipana benatunu de tu nakada po Allah Taala upancagi ko balaw lawan re asena nyanu de iya tu balawai pasinga mi apa ceki mak bereni apa hak na tawuen ko kuili tapahan dito ka pagalu mo kumaka seke iya
Angkat tuh ketua Basnas mencari Ustaz Dr. Wahidi Ngarapani itu. Ko ni ro tala takutan siya sekena ke guru ta Ustaz Jamal. Tatanay oko ki masigelo ye kong ka masalata. Kui malo tatanay aja na sandro Tau madang sandro minoli nanya ko sandro yoli ta pemakosu. Wah, dia nama tek toli titi tu bako. Dia nasa anu ya. Warialan nih ya. Itu deh. Iya ko sandro tu talu nih. Ya ko dena kada gesa-gesani anak walina warialanna. Ya itu. Nang katau malasa nasa iya anak walina. Karena sandro pa makoro dena kita tanah. Tau madang nasa anak na natayang nih. Maka dia rupunana boleh dampak-dampak itu sandro tahu dia pernah kena bayi niya tuh. Sandro punru tuh. Makanya kong ka masalah ku imang tasuran milaw doang ni yan tu ampay to matotariolo melo ino galunge mak baca dong melo imatanang mak baca dong. Kemudian mak peti mandre sebaru mak baca dong. Melo sino galunge mak baca dasi. Melo lete bola baru mak baca dong. Ia magalak-galak mak barasanji. Magai pak dongeng apa ia kui pandre kui mang patapulo sono patapulo ni na pacapu ko tanna na salamang kaya ro andre di na paja nilaw dongeng ni malaika. Ya ko masampaja ni kui mang mancaji baraka. Ayo na tu ampai yoli kui malo mak baca. Napi pas dia ngandre. Tabahan. Apa melo mi komandre tapi aku toli pui mama baca nade nandre gati da cilina. Katoti mana sama somok ka tanya je somok baraka na andre we apa oku itu patolak balana. Tabahan. Pak mi gatoje itu tahu salah paham memang Pak. Mak baca dawarialai. Agi na po ginanre tau matele ya toro na palinna dena ko tanya nyaro ya ko mate tawe dena andre kasara apalan naman ni andre de ko andre ku imang makanya komeki mapak baca doang tatalipogi pu imang nasuaga tapogi pu imang Kui ma aja to sinanu nasak anu tu na pujila ada tomatewe tapi per si bawa wah pau tasa ya len anu imangi nama padiwatang dina koro apalan nami makanya tomato teriolo alusu na andre letu tapi dito na jika kapapak baca doang ko punya di oh mega mo pa apa angkat oje tu pasalay asabida ya tu nasa ngandre ko pure baca-baca makoro pura jaru-jaru setan si balikan ni pak ya kong ka andre na deni baca pak doangan ya na tu nandre setan jaru-jaru setan ya ko pura ilaw doangan dena jaru-jaru setan apa pura nilaw doangan apa setan ni matulak kan ibalisi ko danya Bu Hurairah maka dia ko baca ya kursi dia utamai bolam deule garu ya tu gagay kong baca ya kursi pak karoma sakka na garu-garu nalay maka dia balisi baca ya kursi dia udah taman. Nah, ini tu sampai ko mak baca dong itu salawat Fatihah qul huwallahu qul subhanallahi qul subhanallahi binas na palipulami gang kamu ayat kursi kemudian pak dong ngasalamakan. Ya ko baca dong salama tanai punna na bola baca dong ada ya baca dong salama dalam rangka agah lete bola baru tilo dong malioto baru tilo dong baca doang aja baca doang wariala ni gasan na tau mateta yano tilo doang ni Pak Mega Topi mang baca doang aja baca doang wariala hani alam soleh awe denat ku tanangi tak penampak bami alhamdulillah awe namo malaikat malah saulutu mak dani kada tubuh kiri kau tiak bisa dimakan dani angkat tangan ngahaya makanya itanai nigasan na tau mateta maka almarhum yano ipau ni ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwah tapunya sana syekhul lillahi al-fatihah baca ni kul Allahu katallu panen ku patam mai Quran napa ilau doang
Ko baca salama, aga salamakan na. Ilo dong, po, tapak barakah. Tapak caji atas syukur, tapak salama, elimnya tenang. Itu didoakan. Maka dan katoja tama barasanji ustaz, angka matoha desanya tu barasanji. Maka de nabi tade panasuku tapak natasi de tau na rekode ne yase papuji na lokoria na lokorisini na sewa-sewa. Makanya kau melio to mitau ko na pujo to na de pana barasanji jadi sebelum nendre to na rampe-rampe jolo nabi tatari salawa supaya mak barakah. Bolana denen reki na rekode nak barasanji. Botin paru sebelum sidat ke bainena barasanji ko jolo. Iya, yana tu ampai ang kaya sama barasanji ko botin paru. Kama kiro. Jadi ya rotomoto tadiolo ci dini hak desa nak burui napake mana nyoko sininna onrom. Lete bola baru mak barasanji melio to baru mak barasanji botin paru mak barasanji. Pokok na de meto na sabak ye mi hade sana pake. De na suku tappa na de paniasa tau matappa si de tau na rekode na yasa ipapujin na lokoria daripada kepada keluarga. Makiro jadi ya kong kagaga pak nabi kita jolo. Yan na roman kaji dasar. Ito. Ibu iman na tasuro. Tapi katoti mapayoli mabaca dong. Pada ni ronawasan na sabak marepay. Pakon itu madari langsung ba mani hang ang katotoy baca dong. Baca dong baca dong wariala. Ni gasan na wariala ta nasa yamanang. Tau pusat to ya tu. Iya na rumah cawe maka ada indokku atau ambokku ya kotomopi nenekku tilodongan nih ya miku maka ada yamanan magampang akadani kedua orang tuaku dan para leluhurku malulungan mana nih ya to siko layawai anak-anak dan keturunanku ya tu tamu baca selama ya ko layasei orang tua atau nenek dan para leluhurku aja tak ada ya nuto mapat diulu tu imange ni kada konge aja akada bani kedua orang tuaku dan para leluhurku nalamana ni letu nenek talatu copona ya kola yawai anak-anak dan keturunanku makanya ko milau dongi aja na tatumpu ko anak tak maponcok lak dai pak dongat tak akada ki epong tapas salama anak-anak dan keturunanku nalamana ngapo tang layawa. Ina tu nami tahu anak nama nami anakku ya aku na bata. Jangan kali ngabaca. Nasabak dia nilau dong makanya itu nadia nilau dong mana tu apuna dan keturunannya ke bawah. Para anak-anak dan keturunanku bahkan yang keluar dari tulang sulbi. Nilau dong mana? Ya ko nilau dongnya aja nama ponco galukku baineku lataiku ma ponco la ada padongnya. Tamana imangi ko milaudong itu ustaz ko milaudong pak kampung malaika paidi milaudong si janna ma bicara serani jadi angka ini terakhir iya ulang ngepa iba to ulang ngepa buya pemakalaki ulang ngepa di bulan Hijri miladia itu bulan Nisan biasanya bulan Nisan bulan April ia ulangi dua agak makan jalan dah. Nomor sidi waibosin na ulang ngepa makan jalan. Jadi bosikam may matuk tapi ulang ngepa ni bang kenaliwang ulang pengepa dia nanay pake. Apati mangi waibosilan supole langi atimalan sumi pole langi aja no ko capak na pangata langsung dari langit. Ya kung kabola tapalak man kapalak na kung naru tapalin na bakoro yase atau pantingnya tapi gunakan wadah yang tidak pernah dipakai bakoro dia pernah kan dipakai pantai dia akan dipakai iya kok angka pantai tapura tapake kantong plastik tali satu kantong plastik mecelak melupoy tabukurangnya ro bakoro napa pakai mapatimang iya rowae nama tu talay makanya ko ni doangi ipatami o kubotolo aku ay idoangi agi bacanya surah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas ayat kursi dan Al-Kafirun masing-masing 70 kali maka sinak na daripada suruh bagi ke 100
Toh, Fatihah akapitu pulo, kuluallahu, tapi berturut-turut dia. Fatihah pitu pulo, selesai kami jo pitu pulo, napa lete lako kuluallahu akapitu pulo, napa kulon seberat bin palak pitu pulo, napa kulon seberat bin nas pitu pulo, napa kuliah yual kafirun akapitu pulo, napa ayat kursi, wad dito ayat kursi jolo, napa kuliah yual kafirun, wad dimosi sele ia capaknya. Tapi iyo nak kuliah se di nawan di sisele. Fatihah jolo kulo Allah kulo surah bin falak kulo surah bin nas. Wad di ngayak kursi napa al kafirun wad itu al kafirun napa yak kursi. Masing-masing 70 kali. Napa itu tu salawat. Aga gunana. Iya ko angka tau ya tunasa nabi ta ayat Al-Qur'an. Iya nanti asawai Quran. Iya ko pure ta baca tapatama ko botol aku titai. Iya ko de na machinno pada ya wae aja ta pakai. Apa angka tu salah bacaan. Ya kodena baruba warnana to 5.000 moy way bosye berarti Fatihana dia naganda atau lebih nih. Tapi cicam ni bacaan. Dia nawa di makna baca jolo si polo na palo mandre. Sandre-sandre na sematu pasini pateru itu enggak bisa. Mesti satu kali duduk dan hanya didoakan satu orang. Tapi bisa diminum banyak orang. Jadi ciki ni tau milau doang ni, tapi wad di minu tau yang penting pura ni doang. Ia ko angka tau angka lasanna. Maka dia nabita narik ko iya mu pake makbura wa bosiewe bulan ngepae ayat Al-Quran. Na dena saula sammu de gaga doktor mulai pasawila sammu. Dena gaga doktor wad iburai. Ya nangka tau de gaga anak-anak metta purana botti, metta purana malakai mabaine na de gabi janna. Maka da doktoro emana de aja tapaturan nu iya banna wae etinu pitung ngeso setiap maghrib dengan subuh tainungi selama 7 hari tidak terputus iya koman nipiki nita anak arwane poleiki sapaki anak arwane tapiarai na yalengi anak aku pongalata tapi aku manipiki angka anak makunrai biara ki anak makunrai nampa yalengi bija-bija. Tapi ia kotikai aleta matampu atau koko ngananak natadeng langsung menghilang berarti dene matoga gabija-bija. Itu langsung isyarat itu. Kemudian ia kuya wae inunge ternyata malasa tau madising minungi gang kasih tahu dena kan naila sama kalian. Inilah yang disebut dengan ayat Al-Qur'an. Namo tataro 10 tahun itu tidak berlumut. Barakatnya itu wai Quran. Sering saya dulu bikin. Ya tahu mananya nasabak marepaka. Dia pagaga waki gua. Tapi kan ngulang ngepamu. Mai tamu waktu namo pa. Yang penting ngulang ngepa. Apalagi kau musiwan ni jumai. Wai kanjaknya itu. Tapi mesti patima langsung. Maka wajib deh lihat ustaz dia nama rigaga namo sitak go mitinu cicam minum ya lapak buram metom. Yang kedua iya tona ulang ngewe angka puasa asanna puasa sunnah Syawal. Yang kena apa mah puasa di pegaga annang ngasona maka dami itu hadis berpuasa di bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal. Pada-padai nareko to mapuasa si tau. Jajaja takada iya ronangnya sona puasa pada ko si tau ni de maki pak dekena. Puasa Ramadan 30 hari. Dikali 10 berarti 300. Puasa Syawal 6 hari dikali 10 makanya 60. Jadi 300 tambah 60 360. Nalalanna si taune 360 na aso. Makiro na sabat taside ibadah kali 10 manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Kemudian puasa sawaliye. Jadi tajamai dua maka wayang kapo ya puasa kala kustas migay kapo asera asona magampang puasa sawal bawan ni tanya kami puasa kaba angka tau panrita maka dia ko oku ulas sawal mujama macio to di puasa sunnah sawal nah sebab maka dani hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal
Tabahan nih. Maka berturu-turu. Dek. Kemudian berturu-turu. Tajami jolo 2. Napa si tapaliwat talunga so napa si jama 2. Atau cidi. Dia nama digaga. Pak. Mandadi itu mega boti kok kisawal. Dari mega boti di. Apa ulah pemat dia boti teh Pak. Maka itu matota ulah cipi. Angkara maka na cipi kato ba. Dek. Biasanya ulah cipi. Ulam macipi. Magi na macipi. Puray na pake, di na maramalang. De pagaga saldo na nelo si Jok ka jamaah haji. Nelo ti solori. Mega tobot tingog ko sawal. Jadi munrin na yaro. Aja na jo mapaboti nga pa. Jamaah haji si nelo jamaki. Yan na to na kadaya mapaboti mula cipi batuangan na. Ya ko mapaboti ko tu cede itu pasolomo. Ito melo solo na dede solora. Di ko na ula sawal kamu pa sesana ramalache dehe. Kau pa di sesana ramalangi. Tapi yan na umatik ka na. Jamaah haji situ melo ilawi, melo inori. Pa melo manja jo ka jamaah haji melo tiale bokong melo solori. Ay aja di jo mapaboti. Pak macipi duyo ko tu. Nah, yan na to nasan ula cipi. Wadi matoki mapaboti tapi tak 10 bisa guna solora teh sabara no. Pak macipi. Nah, makil Nabi itu kan menikah di bulan itu. Ijazah nama Jair deh. Makanya cuma tomatot tariolo akan aja musesaki paliwasisa ni jolo. Makil abahannya. Kemudian penutup angkato sampaja sunnah utaka asanna. Utaka pembebas degagahat desa akapa imasum panabita kecuali hadis sholat sunnah utaka nigi jamu ya sampajan nasa nabita ya ko angkalasanna kung kalasanna na angka tanga mana tawe akan diberi petunjuk supaya ada yang bisa mengobati. Yang kedua ya kung kainranna insyaallah nawaja yaitu sebelum mati. Yang ketiga, ya kuya sampajannya na jama tawe kalau sulit mengucapkan sesuatu suruh jama maka dimudahkan lisannya dan diberikan ilmu hikmah. Ya kung ka kepala desa bisa mabere sambutan suruh mas sampaja sunnah utama. Ya kung ka anak ta masih sekolah pesantren na ilo ko mancing pacaramay suruh jama sampaja sunnah utama supaya dimudahkan lisannya. Itu ya aku bulat sawal ni tanya puasa na malah daw perhatikan dia bisa sampajan. Sholat sunnah utaka namanya. Arwarakan apa? Tak 2 rakaat ciki dari salam. Tapi pangupuna puluhan lahu akasap 15 sirakannya. Jadi 15 kali membaca surah Al-Ikhlas 1 rakaat. Tapi dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Bisa langsung 4 juga. Jadi semua tungkak rakaatnya 15 kali surah Al-Ikhlas. Ya kupuran gana dia ruarakan nang kasikiri na subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim akat itu puluh baca napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad akat itu puluh toh napa kiilaw dong silakan berdoa apa saja iya na riyasa sampai sunnah utaka wadingi jama ko tahajjud ini akan sampai sunnah tahajjud sekaligus salat sunnah utaka. Pagumpunan nila na berubah. Ya kosoy kami jamay okui duha eta pertama. Asam paja sunnah duhaki sekaligus niatkan sholat sunnah utama. Tapi pagumpunan aja tarubay. Kudu Allahumma terus. Angka kisananya oku alena pangulta mamulukundama. Penulis kitab Al-Mughni. Angka anak muda komasere nakan dapat 5 mata. Yakini makadaki kanker mata. Masuni batu matanna, masuni losaliwang karena bernana bagian dalamnya. Masuni batu matanna, angkat tangan mana doktoro tidak bisa burai. Nana jamai ya sampai sunnah utakai. Sama dia kata bisa burai, na jamai sampai sunnah utakai. Magi na pura mas sampai subuh, na liu-liu, na takok manipi layam ni cuy, oko imam lukudama. Sisan na manipi ni cuy na pada ko nasapuru manyamatan na makoy pa nasadingi nasapuri makoy wala hitama yon na matayre sau silalona tas sila mana tawe nasang aga mo burayang matamu
nasan Imam Al-Qudama mamiciwi ina dia gatau matapa nasan naliwa bela na bolanya tu tak maka bela kampung na aja muka pau-pau na dia nang kanalok ko nasa de alena puraika itanai Imam Al-Qudama maka angka nak muda ko masere malasa mapat di mata iko gare puraiwi to ngamoga agana sebelum Qudama iya ko makada iya tu anak muda iya buraiwi iya tongak tu apa pura kak masam paja subuh mengaji-ngaji maga menyawatin roh nangka nabita puleka na podanga makadangka nak muda amici matan na saulasana nabita mamici suroi dan diludahi Imam Qudama dalam mimpi pura ya rumoto Imam Qudama we katulu-tulu ternyata anak muda itu sembuh. Yana nasa tau pandita maka dia kong kala samu na dia gata mulai buraili pasti angka tahu ya lipat tunjuk nanya tuat di buraili. Itulah gunanya sholat sunnah utama. Bisa mau carana na to? Tesa ni. Waktu na ini mani waktu duha wading pura loro wading yami ko duha wadi pasiba duha cica menijam na dua lolongan. Ya tapi pasibata haju cica meni masam pajang dua dia nah ini akan sampaja tahaju ini akan tu sampaja sunnah utama tapi dia ni rubah pangupuna puluh Allah ke 15 sirakan jadi magampamu bila to Pak Jallo aja mau takut puluh Allah samad lam yalid walam yulad aja mau takut lima tak nah puluh Allah samad lam yalid ini pakai doh ya tanraka bawang 15 setiap satu rakaat 2 rakaat 1 salam dikerjakan akasih ada jama ini manibawan ya ko cicam itu le cicam nah ya ko tule minggu ya ko tule sosok paling bagus tapi ya nalaba ulas sawal tapi sawi karena sholatnya saja bulan sawal ini ya nalaba na ulas sawal dia nama di jama hanya sholatnya di bulan sawal ya narupa ngolongi mamagi-magi na pambaraka iko Allah taala jadi bilawi kita majama ki pada tenaga cara modern nasta ya kita jabat tangan nanti makalilingi supaya saling berjabat tangan semua itulah yang paling utama dalam halal ini akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh